yego badatinya noneho bakaguheza ifaranga kandi nyinshi ariko ntabwo nzomwa amaraso ya bene wacu sinzobikora bazoyamwe bonyine ayo nkorera arahagije uko angana kose nzoryayo nkorera nta faranga za masunzu nje sinofati nje gufata ifaranga ziriya mbwa mu musepe w'i Burundi jewe nje kuzifata aya y'umwana w'umwega ntawuza duhemuka gutyo Masunzu yaraguhamagaye cyangwa yagutumyeho intumwa yarabanje antuma intumwa ibyo byatangiye bimaze imyaka myinshi ugiye kureba no kuri nane biriya binyamakuru za Rutikanga nagiye koreraho video nagiye ntanga ibiganiro so kuva ico gihe bari bakeneye noneho ngo bigere vuba abona ko byanze ubwe wenyine arashaka ndetse bakeneye ko ngenda no muri Kongo ubwo urumva iyo babona akazi warigeze ugakoraho cyangwa n'ibindi wize bijanye n'ivyo barakureba bakabona ko ufite agaciro yego noneho babone ko mfite n'ijwi rigenda cyane mu banyamurenge bakenera kugira ngo banyishure iwe yaranyihamagariye arampamagara arambwira ati kugira ngo nkwereke ko ari jewe rwose uje no kuri video izo ntabwo ari inkuru yo kubesha yarampamagaye aje ashira kuri video arandamutsa ambwira amagambo menshi vraiment sinarinzi ko agira n'amagambo angana kuri iyo ambwira ibintu ndamubwira ngo ukuri guhari ubanza umenye ko ndi umwega ngwego ngo barabimbwiye ti rero niba uzi ko ndi umwega ubizi neza genda utuze hariho muzara wanje yarapfuye ejo bundi yes ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webukeye ndetse nabagoroje nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye dusuhuje wakoze subscribe kuri Ineza Live TV ndetse nawe udahwema kureba ibiganiro byacu kudushigikira mu bitekerezo mu nama muzo wigomwa byose ukadusangiza turagushimiye cyane kandi dukomeje kubifuriza ibyiza biva ku Mana mukomeze mugire ibihe byiza mukomeze munogerwe na gahunda nziza murimo zanyu niba utarakagara komeze urame kandi niba uriko tahubwo rirarenga urashobora guhinduka uyu munsi rero ikiganiro canje giteye gitya nsuhuje abanyamurenge bose aho baherereye abanyarwanda abanyamasisi abarundi n'abantu tuvuga ururimi rumwe kandi nihanganishije n'abantu tuvuga nihanganishije n'abantu bene wacu bari mu bihe bitaboroheye ndavuga famille restreinte zabuze ababo zaguye ku rugamba no kuri tarababwiye ngo Paul ntajoro ridaca ntane imvura idahita mukomeze mwihangane turi kumwe namwe kandi abagiye ikivi cabo tuzacusa uyu munsi rero nifuje kuganira n'umugabo uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari inkuru namumviseho nifuje kuyimubazaho aranyemerera arambwira ati ndakubwira rwose tuvugane iminota mike n'ubundi mu kazi ariko sinkubura iminota 30 nifuje kumuvugisha kuri phone hanyuma tuganire niko uyu munsi ikiganiro cyacu turi bikore kiribuze kuba kimeze reka tumuhamagare hanyuma tuganire nawe umurongo wa telefone turi kumwe n'umushitsi reka dutangire tumuha karibu kugira ngo twibwire hanyuma abatamuzi babashe kumenya tugane n'umuntu abantu bose basobanuke cyangwa se bamenye turakwakiriye mutumirwa wacu yego murakoze yego amazina yawe naho uherereye hanyuma dukora ikiganiro twabashije kumenyana birushijeho amazina yanje izina rya mbere ndi Twirwaneho irya kabiri ndi M23 irya gatatu ndi FC ndi intare y'amahoro ndi ikibombe kiza gituritsa ahari ibibazo hose yego ndi rudatinya kuvuga ukuri nzokuvuga kugeza nshaje ndi umwega ndi imfura mu bakara ndi umwakagara inkomoko y'abasogokuruza ni Rwanda ndi umunyamurenge ukaba uherereye hehe ubwo mperereye muri Amerika abantu benshi ayo mazina ko ndaba musha cyane ariko bakunda kunyita King Nzamba
nkunda gukoresha ndi umu influencer, nkunda gukoresha imbuga Instagram cyane cyane na za TikTok. Nitwa King Zamba, mfite ibinyamakuru byitwa ngo ni bya King Zamba TV show. nije mu nzu z'ubwira abanyamurengo ukuri, kutarimo akagara, kutarimo umugongo w'utugara, kutarimo imbaraga z'utugara. Naje wanze ifaranga za masunzu ku manywa y'ihangu. Ako turakageraho banza ukareke. Ako ngako ico kibazo kiri mu bitumye nifuza ko twaganira kugira ngo naco nkikubazeho. Yego. Nzamba kwivuko ni hehe ruguru? Jewe sindi uwa ruguru, je ndi umunyabyura. Munyabyura. Umunyabyuri wacu hitwa wawa. Ku mubiri twizera ko mumeze neza muri amahoro. Ntabwo meze neza. Ikibazo ni iki ubwo? Meze neza, mfite umujinya mwinshi. Wogira umujinya ungana nk'uyu ufite ukamera neza. Mfite umujinya mwinshi cyane. Umujinya uterwa n'iki? Mfite umujinya mwinshi ko ndibaza impamvu abayobozi guhera kuri M23 twirwaneho na FC, impamvu bahabasaba ziriya mbwe imishikirano, ingurube bazayisaba imishikirano. Mfite umujinya cyane. Abandi ko barategura urugamba rwo kumara abantu, abandi nabo baraho ko barasaba imishikirano. Twaramashije bareke tunyoroshe dukomeze tugende, iriya ngurube tuzoyikubita urusasu ubwo ariko ngo wa Kingi umujinya uratuma mvuga ibidahari. Umujinya ukoresha umuntu nyine ibintu bitameze nka neza niko twabyita. Yego. Hari ikiganiro nabonye rero si ikiganiro naga short video washize kuri IG yawe. Yego. Utungiye urutoki bari abagabo bakagara. Yego. Uvuga ko ari nabanzi b'ubwoko kandi koko turabizi niba abantu batazabemera ko imurenge hari intambara. Yego. Twaravuze ngo tuzovuga ukuri ntado igomba kurya iminwa. Cyane. Nabonye kabisa uri mu influencer mwiza, uzubivuga udatinya, udafite ubwoba. Ejo bundi rero nabonye byacitse kwa Mutanda yuko ngo wanze amafaranga ya masunzu. Ko iyo nkuru yaba ariyo? Sinzoyarya. Ubukomeje kubibwira abanyamurenge bose mubimenye ko yarampamagaye, bamaze igihe njewe kinini. Bamaze igihe kinini bangerageza, hashize imyaka myinshi. Iyo babona ubu nyine ko baragenda batoranya abantu baba influencer beza, bafite umunwa babasha kuba bavuga badatinya, noneho bakaguheza ifaranga kandi nyinshi, ariko ntabwo nzomwa amaraso ya bene wacu. Sinzobikora, bazoyamwe bonyine. Ayo nkorera arahagije uko angana kose nzoryayo nkorera. Nta faranga za masunzu nje sinofati, nje gufata ifaranga ziriya mbwa mu musepe w'i Burundi. W'i Burundi jewe nje kuzifata. Aya umwana w'umwega ntaguza duhemuka gutyo. Masunzu yaraguhamagaye cyangwa yagutumyeho intumwa? Yarabanje antuma intumwa. Ibyo byatangiye bimaze imyaka myinshi. Bimaze imyaka myinshi, ugiye kureba no kuri nane biriya binyamakuru za Rutikanga, nagiye koreraho video, nagiye ntanga ibiganiro. So kuva ico gihe bari bakeneye. Noneho ngo bigere vuba abona ko byanze. Ubwe wenyine arashaka, ndetse bakeneye ko ngenda no muri Kongo. Ubwo urumva iyo babona akazi warigeze ugakoraho cyangwa n'ibindi wize bijanye n'ivyo, barakureba bakabona ko ufite agaciro. Yego. Noneho babone ko mfite n'ijwi rigenda cyane mu banyamurenge, bakenera kugira ngo banyishure. Iwe yaranyihamagariye, arampamagara arambwira ati kugira ngo nkwereke ko ari jewe rwose uje no kuri video. Ibyo ntabwo ari inkuru yo kubesha. Yarampamagaye aje ashira kuri video, arandamutsa, ambwira amagambo menshi vraiment. Narinzi ko agira n'amagambo angana kuri iyo. Ambwira ibintu ndamubwira ngo ukuri guhari. Ukuri guhari.
ubanza umenye ko ndi umwega ngo barabimbwiye aha Mhm. ti rero niba uzi ko ndi umwega ubizi neza Mm. genda utuze Mm. hariho muzara wanje yarapfuye ejo bundi Mm. yari koroneri ni umuhungu w'abatakure Mhm. yarapfuye yari muri leta Mm. bamushinguye muri iki cyumweru Mm. so niwe wagaze umubwira ko dufitanye isano nyine n'umuntu umuhungu wa mushenge Mm. so ndanga bagaze bavugana urumva yagaze amubwira cyane Mm. akambwira ati uwo ni umuhungu wa mushenge rwose nawe ubwe yarampamagaye atarapfa mu minsi ishize Mm. nkamubwira nti muve aho muri Mhm. musanga abandi dufata igihugu Mm. izaha mushinjwa cyangwa mufite mwoba mwarakoze bizoshira Mm. muzosaba imbabazi bababarire kuko mwari mu kazi ariko muva aho ngaho muhinduke nuko baguma bagenda bashaka kunyengesha umunsi anyihamagara nubwo natangaye ndavuga ngo kuko uyu mugabo afite ubwenge bw'igice Mm. ndamuhakanira mu buryo bwiza ndamubwira ngo no mu bantu nubaha Mm. u rwanda mwirirwa muvuga mutuka Mhm. ruraduhekeye nirwo nkunze noneho no kurusha ibindi byose Mm. twagiye kurangiza ndamubwira ngo ntiwongera perezida Mm. wa kongo nta mupaka w'u rwanda utandukanya u rwanda na kongo wohaba Ego. kugira ngo nkwereke ko ndi mukuri kose Mm. umugabo ararakara kabisa mbona ko ahindura isura Mm. ndambwira ndakubwiye kandi telefone yanjye ugenda uyireke tuzosubire kumpamagara vrema Ego. namamukuraho nibwo nahise nkora ya video mfite umujinya ku kanya rwose nahise nkora video Mm. so abanyamurenge mugende mumenye ko ntazorya ifaranga z'akagara habe niyo data yozuka sinteze kubikora n'undi wese uzobikora Mm. azoba ari umwicanyi azoba yanywa Mm. Hello. Hari message nanje ejo bundi nahawe ngira ngo wenda numve opinion yawe ico ivugaho. yego Hari nimero itangizwa na Police 61 harya ubwo ni Canada ni Australia. please sosante subwo si sinkantuzara Ni sosante ngire ngo Australia Okay, ya. Yaranyandikiye arambwira ngo ati ibiganiro muzamukora sinza nemeranya nabyo. Ndabanza ndamubwira ati iyo nimero nubishaka umbwira ndayiguha uyirebe. yego Ati ibiganiro mukora sinza nemeranya nabyo kuko mwebwe muri mu byo mutarimo muri mu byo mutazi. Ati icambere twebwe ico duhora zino leta tuza twanga. yego Twebwe ntago muri Kongo haba habatutsi. yapayika Ati muri Kongo nta batutsi bahaba. ziko abantu barwaye mu mutwe Ati twebwe twanga abanyarwanda iyo batwita abatutsi. hanyuma iyo bakaba bake Ati twebwe turi abanyamurenge bo muri Kongo. Ndagira ngo udutandukanyirize umunyamurenge n'umututsi bataniye hehe. ni ukuvuga ngo kuri iyi si hariho amoko atatu imana yaremye ni amoko atatu gusa edayeri ntabwo imana yaremye abantu bose Yego. abantu bavuga ko muri sayansi wenda ngiye muri sayansi yanje ko imana yararemye ngo igere hari umunsi yagiye kuruhuka umunsi iruhuka hariho abagiye kuyigana kurema Yego. abo ngabo urumva ubwo ni babandi yari yarahaye ubushobozi bwo gukora bwo kubasha kurema nabo ngo baje kurema barema abahutu barema n'abato urumva
so icyo gihe bagiye kurema rero bo baremye nabi ni ukuvuga ngo imana yo yaritondaga ikarema yashizemo n'isengesho byenda ni kako novuga nuko bariya rero kubera ko bibaga ibyo bakoraga batari babyemerewe barema nabi akaza yamarema ikintu kimeze ukuntu umuntu ufite forume so iryo ni ryo tandukaniro ariko zaje kugera bibiri zivuga ngo ibyariho kera ubu nyine ngo nibyo biha bigaruka siko ibyahozeho n'ubu nyine ko biragira gute ko biragaruka so ntabwo imana yigeze yikanga nta nubwo ari twaremye umutu sito twaremye umututsi sito twaremye umutwe abo bantu barahari abo birwa bavuga ngo bavuye ngo muri nani ngo muri nani ngo muri nani abanyamurenge bamwe ko barashaka ko baruka kwa kundi abanyamurenge kera bamwe bavuye mu Rwanda abandi kuko u Rwanda ari Burundi rwari u Rwanda ari Tanzania igice kimwe ngo Burundi ngo Buganda cyari u Rwanda ibice byose rwari u Rwanda urumva so bivuga ko twari abanyarwanda 100%. So bageze muri Kongo kugira ngo bashake kwiyoberanya kugira ngo abakongomani batazabirukana batazavuga ngo ni abanyarwanda biyitirira umurenge naho umusozi w'umurenge wari uhari ni agasozi k'abarengi abatwa buriya abatwa nibo barenge abatwa izina umunyamurenge ni izina ry'umutwa pile kimwe nko gukurikiye amateka mu Rwanda cyari igihugu kera cyari igihugu c'abarenge babumbaga inkoni bari abatwa ababumbye ariko kugira ngo biyitirire ico kintu singiye gusubira inyuma kugira ngo biyitirire ico kintu biyoberanye baragenda none se ntuzi ko bagiye bahindura n'amoko ntimubizi inyamurenge nk'abasinzira ntibabagaho kurumva ivyo z'abanyavyinshi zose mu Rwanda usibye abega nabongera wa bamwe ntibigeze bagira gute bahindura kugira ngo bahebye amoko so rero ndashaka kukwereka ko turi abatutsi 100%. Abo bose barimo bagenda bajijisha gutaka kuyobya ubwe abantu nibagende bazoba abahutu bonyine ku giti cyabo ibo ntago bavuga ko ari abahutu baba bavuga ko ari abanyamurenge b'imurenge muri Kongo abanyamurenge n'abatwa icyo jo ndakivuze nzogisubiramo izina umunyamurenge n'izina agasozi k'abatwa n'izina ry'abatwa umugabo mukuru yobikubwira n'izina ry'abatwa kurumva yes none se reka kubaze ko ndi hano muri Amerika siko ndi umunyamerika nziyita umunyamerika ko mfite ubwenegihugu bwa Amerika mvuge ngo ndi umunyamerika ngende niyoberanye sinavukiye muri Kongo cyangwa se sinavukiye Buganda kurumva so ibyo bintu niryo nshaka kwereka ngo iwanyu aho ababyeyi bawe bavukiye cyangwa aho wavukiye hasigara iwanyu niyo wogenda ukaja gucanshuro ugashaka amafaranga ukagira gute ariko still hahandi ababyeyi bawe cyangwa basogokuruza bawe bavukiye ni iwanyu ntibizomukura nimba sogokuruza yaravukiye i Rwanda sibyo ubwo ntabwo bizombuza gukunda aho sogokuruza yavukiye abanyamurenge abo twita abanyamurenge twebwe abanyamurenge kuri iki gihe sinzi mu mutwe wacu ukuntu wameze kurumva baragenda bakwemeza histoire kwa kundi bahabibuka ngo gisaro yakoze ikisi ngo niyo ngo wabahaye ngo inani yabahaye ubwenge bwo guhindura kwiyita abatwa kurumva ngwereka ngo yari umugabo iyo ni nonsense nta munyamurenge n'umwe keretse bari abagiye bivanga bamwe bashatse bafataga abana b'ibipfu abakobwa b'ibipfu bakabashingira abaja bakabashingira abanyamoko kurumva hakaza akihutura bakamukunda akagira gute bakamutetesha akaba umuntu siko izo zo ni kuva na kera ni ibintu byahozeho ntabwo nirwa mbisubiramo none se tuvugisha kuri abaja ntibazwi ko ari abaja bahari sizina abaja bavuye sizina ryavuye mu Rwanda none
none se ryazanywe nande so iko barashaka kugira ngo bayoboze abana batoya muri iyi minsi ariko ndasaba buri mwana wese ufite ibitekerezo utekereza mu mutwe ufite gutekereza murwanya akagara mwivuye inyuma ni ukuvuga ngo akagara kamashije gushaka gutandukanisha abantu kandi nongere ntsindagirira ijambo umenye ko umunsi nibashake biyahure nibashake baje kugura imigozi yo kwimanika umunsi Kongo yafashwe igafatwa neza izafatwa rwose mugende mwibagirwe ko nta mupaka n'umwe uzoba igoma nta mupaka uzoba Bukavu nta mupaka uzoba iriya n'iriya muri biriya bice bya Masisi bije Buganda tugiye kugira ubumwe budasanzwe butigeze bubaho yego biyahure bagende bimanike masunza ahari agenda ashaka umugozi awushire mu ijosi hakiri kare kubera icyo kizoba tuzofata Kongo izofatwa kandi izoyoborwa neza ibintu bigiye kumera neza abantu bose bahaguruke nkangurira abana bose nimba uzi kuri umukobwa nimba uzi kuri umugore nimba uzi kuri umusore nimba utanashoboye no kuja kurwana ariko hagurutsa icyo ushoboye abantu bose bari mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika na hehe mutangire mufate ifaranga muzegeranye tugende dutangire kuja kubaka iwacu tuza duhagarara uzuhagarara iwawe ufata umututu w'imbunda uwerekeza mu muryango ni ukuvuga ngo ubu nyine tugiye gufasha abandi kurwana mu buryo bwose bushoboka amafaranga inkunga z'amafaranga no kuba twagenda tugatangira kwibaka by the way Bukavu ubu nyine harayobowe hafite ubuyobozi Goma harayobowe hafite ubuyobozi mwogenda mukemvestingayo mukemvestinga mu Rwanda mukemvestinga i Buganda ibyo zose ni ibihugu byacu ni ibihugu twisanzuramo ni ibihugu dukunzwemo ni ibihugu twakirwamo 100%. Muhaguruke gusa mumenye ubwenge mutekereze kuraba abayoboza abaza kubabwira ngo Abanyamurenge ngo ntabwo ngo ari abatutsi what kind of iyo nonsense iteye ubwoba kurumva n'ibintu bitabaho none se nimba umuntu nimba Imana yaremye abayahudi cyangwa se aba bantu b'Abayisilamu bose uzubona n'abatutsi barimo abatutsi barimo n'abahutu ugiye muri Somalia hari yabo bita ngo Sambagafu n'abahutu Sambagafu ni bano bababorana yes n'abahutu no bari bano n'abatutsi nabaje babahubwo nabaje b'Abasomali urakoze urumva so no kuvuga ngo mu moko yose afite umuhutu n'umututsi n'umutwa urumva so twebwe rero mu buryo bwa kera ntago bashakaga kuvuga ngo umuja nta nubwo rya n'izina riri umuja yari umukozi umuja mu Kinyarwanda ari umukozi kurumva ubona agenda uri umututsi ukaja gukora runaka akakwita umuja cyane it's simple abasinze ukuntu abantu banagikomeza cyane urumva ariko ntabwo umuhutu i Burundi ko habaho umuhutu n'umututsi yego ivyeme wose biri live mu Rwanda nawe impamvu babyanze nuko habaye ibibazo by'iki bya genocide bafite bintu urumva so hanyuma Perezida Paul Kagame abikuraho kubera iyo mpamvu ariko it's just n'ibintu bisanzwe nuko abantu bagenda babiremereza ariko Umunyamurenge wese ahari nimba uzi kuri umugore nkubwire kino kintu kwa ufite umugabo wawe ari akagara umwimeri no joro wamwima uzuna munokwesha umubwire ngo nokwe umunokwesha azamarira umubwire ngo munani yakagara ni uheza ico kintu mugikore mwabagore mwe umugore wese unyumva umunokwesha abagabo bimwe bikomeye nzamba zo kumunokwesha ukazugira gucuka bukeye ukamunokwe hari ikibazo nshaka kukubaza wenda tugana ku musozo ubu nyine dufite urubyiruko rwisobanukiwe ruzi gukoresha social media neza harimo abana b'abahanga harimo abakobwa b'abahanga mbese ingeri zose zimeze neza side zose ariko ndashaka ugire message bano bakobwa bato batarashaka n'abahungu bato batarashaka bagiye muri iyi timu y'Akagara umusore w'Akagara muzukuri bazaza bashaka abanyakagara bagenda icyo ni itegeko ni itegeko kuvuga ngo ni ukuvuga ngo ni ibicibwa Akagara ni ibicibwa ni ibicibwa hariho akagabo nabonye kitwa ngo nimbarinde ngo ni umunyabyinshi uwo mugabo bambwiye kagafite umutwe usongoye kitwa ngo ninde
kariya gafite umutwe usubiye inyuma. Ako kagabo gafite umutwe usubiye inyuma umeze nk'imarito, Eh, gafite umutwe umwe zo muri Kongo. nakabonye nanje. Kariya kagabo gafite ngo abagore nimba ari babiri, umwe hano undi Burundi. Hanyuma ikibazo cako nje numvise ngo gafite n'ikibazo mu mutwe hano kaza kaja kwa muganga. Ni hari igihe abantu baba bafite ibibazo zo mu mutwe ariko abantu babimenye. Mwese mumenye ko aka kagabo gafite ikibazo cyo mu mutwe, ibyo kavuga byose rwose ntabwo ari bizima. Ntabwo ari ibi. Ya numvise ngo bagahaye n'amadiwayi nimba ari uguforoda. Hariho n'ikesi gafite ngo yo gufata umugore w'abandi ku mbaraga. Cyo ikibazo gikomeye nayo kayifite muri leta. Ni ukuvuga ngo urumva kagize depression nini kubera ibibazo. So mu tugara, urabona mu tugara uko bariye abantu bari mu tugara bonze njyewe bose nta n'umwe ubanye n'umugore neza. Ni ibibazo mu rugo. Urumva ariko nuvuga ngo bari nko kwiyahura. Yego. Urumva. So rero abantu bagende bahumure, dufashe abana bacu, abashoboye kuja kurwana itambara muze mukurikire tugende. Wabonye ububirigi ko bwohereje amadrone 100 yo gufasha FDL cyangwa se leta ya Kiseketi, wayibonye? Nibashake bohereza 1000, reka mbabwire. Nibashake bohereza 1000 mpumuza abantu, twebwe dufite noneho tureruka, natwe dufite uburenganzira bwo gusaba umusada. Dufite uburenganzira bwo gusaba umusada ariho hose hashoboka. Kurumva niba ububirigi bufasha Kongo, natwe dufite abazodufasha. Ese twende dufite abantu. Kurumva cyane icyo cyose muhumure. Hari Ubugande, hari u Rwanda, hari ibihugu byinshi natwe bizodufasha. Habe n'ubu nyine n'ubwo yabo yo b'Amerika twebwe twahagurutse ngo tuyisabe iyo dufashe 100% kuko turi abaturage bayo. Urumva ndakeka ko abanyamurenge benshi, abatutsi benshi, abanyamasi benshi bafite citizen ya Amerika ni benshi. So icyo gihente tuzosaba ubufasha ngo babo twimete bishoboka. Nabonye ejo abari Washington, nabonye ejo barabyiriwemo. Yego. Nabonye ari igikorwa mwiriwemo, sinzi nimba nawe wari uhari. Jewe naragiye ariko nje nagumye ahantu, ntago nabonye umwanya wo kwinjira hariya, ariko ahandi narindi hari important cyane kurusha hariya. Intego yanyu yo kuja hariya yari iyihe? Intego yacu ni ukugira ngo twerekane akarengane, no kwerekana ko abatutsi bari muri Kongo baribwa buri munsi. Babarya kubera ko ari abatutsi, ngo bafite inyama iryoshe, bababaga kuko ntago ni ibintu bitabaho. So kugira ngo twerekane akarengane kacu, natwe ko dukeneye ubwo bufasha ngo kugira ngo tuje gutabara igihugu cyacu. Buriya ntimwagize impungenge buriya bwinshi mwari mufite ko mushobora kuba mwari kumwe na za maneko nyinshi z'utugara? Maneko zo ntizobura. Ni ukuvuga ngo urumva n'umugabo n'umugore bamwe ubu nyine abagabo benshi ko barahisha abagore babo ko ari utugara kugira ngo batabima. Hari uwo numvise rwose ngo yarabimwishe ngo amare ngo amaze kubimenya umugore aramwima, none umugabo yarahukanye. Ego. Umugabo yarahukanye, umugabo yamahunga urugo. So maneko iteka zose zirahari. Muri mission iyo ariyo yose maneko zigomba kuba zirimo. Urumva ariko ni byiza ko maneko namumenya. Iyo umaze kumumenya umunokeshe, ni kuko twavuze ngo umugore iyo amaze kumenya ko umugabo wiwe ari akagara aza munokwe. Hano muri Amerika by the way hari abagore kera bamaze gukora amadivorce n'abagabo kubera ko abagabo baba rutugara. Urumva. So ibyo ndabikubwira kubera ko birashoboka. Birashoboka cyane. Nta munsi n'umwe bari guta abagabo kubera babahora ico. Bari kwanga abagabo kubera iyo mpamvu yuko ari utugara. Yego bari kubanga rwose 100%. Yego ko barakora amadivorce menshi kubera ko nta abagore benshi ndago bishimiye ico kintu. Kandi cyo ubu nyine no kuvuga ngo umunsi igihugu cyamaze gufatwa neza, ndababwiza ukuri ko
hari abantu benshi bazohezwa abo bose uwitwa ngo ni akagara turamufite kuri lisite yego n'uwo tudafite tuzomumenya Mm, abo hari itegeko rizobahana cyane nimba ari ukumanikwa bazomanikwa ku manywa abantu babona Mm, ibyo bashigikiye uko abantu babagwa bakaribwa mm, ariko kuriya banani ba generale padiri bari mu nani ba generale padiri bari muri kiriya gisirikare cya kongo urabizi ko generale padiri ntaza avuga kandi ni umuntu ukomeye ni yaracecetse cyane umunyabwenge arihisha Yego. urumva masunzu wakishyira hejuru cyane ni ukuvuga ngo abo bose njyewe bamwe turavugana Mm, nkababaza pe nza mbabwiza ukuri icyo nshatse kukwereka rero muri kongo dufitemo abasirikare benshi bakomeye mhm, ariko bose ni utugara mm, kuko nimba umuntu ari muri leta akaba ari kuri nani akaba afatanya nabo n'abariya bantu kwica abantu mm, ntabwo uwo nguwo makani ku munsi aje guhaguruka baramurebaga cyane n'abandi barabizi umunsi baje guhaguruka barabarebaga Mm, kurumva so icyo ngicyo rwose abantu bagende bakimenye ko abasirikare benshi barimo hariya bafite umugambi utari mwiza ariko bazomanikwa igihe nikigera yego murakoze ya mesaje ya nyuma dusoza wagenera bano basore cyangwa se abagabo batabaye bagize ishaka bagira umutwaro wo kumva ko bagomba gusubira iwabo kurwanira gakondo yabo mesaje ya dusoza mesaje nabagenera ni uko abagabo bazima bazorinda abagore babo Mm, basize abagore bahumure tuzobarinda abahari bazima ntawe rwose n'umugore uzaca inyuma umugabo yaragiye ku rugamba wazaba ari akagara mm, wazafatirwa ibihano bikomeye yego yazafatirwa ibihano bikomeye ikindi Mm, nababwira ni uko kuba umugabo ntabwo bisaba kujya guhamagara abantu mm, kuba umugabo bisaba kwitanga kuba umugabo bisaba gutekereza cyane kureba kure kuba umugabo bisaba kwitangira igihugu ibyo tubari inyuma mm, naje ubu nyine ko ndagenda naje rwose ndi hafi mm. mu minsi mike ndaba naje nabagezeho kandi bazavuga ko ntawe usezera ahagenda we bazavuga ko ntawe usezera ahagenda oyaye jega nakubwiye njiga ntaco nza ntinya Mm, ibyo byose jewe uzi uhangara abarozi nkabatuka kurumva nkababwiza ukuri singira ngo umurozi azagendera muri hewa ese niwe bigeze kogosha buca mu gitondo uri ikiwarata umukecuru umwe yaranyogoshe ni nyirakuru w'amasunzu yaranyogoshe namangira uruhara kurumva ariko narabyutse ngo mbare ndamubwira nyirakuru w'amasunzu neza utagira ngo nizuke nyirakuru w'amasunzu umubyara urumva so nyirakuru w'amasunzu simbuze uwo ari we kuri nyirakuru w'amasunzu ni ukuvuga ngo abari ku rugamba muhumure turi inyuma yanyu kandi nsabe buri musirikare wese biriya bisirimba mu by'ukuri biri ruguru bagende babigabanya biri mu kumbabaza uri mu kubona abasore b'abanyamurenge bari mu kuja kurwana batsinda ahantu bakaja mu bisirimba biriya bintu bikosa ntabwo ku rugamba baza basirimba ntabwo ku rugamba baza bigaragaza ntabwo urugamba ari umukino urugamba si uguhaga ibyo bintu bagenda babigabanya urugamba ni urugamba nicyo bita ngo ni urugamba isasi iyo ryageze ku mwana w'umuntu irimubabarira cyane tirimubwira ngo aje gusirimba biriya bisirimba biri ruguru kirizi ibintu byo gufata amabido bakaza bayashyira ku nani bakerekana ibyo bakoze bakerekana ibyo bakoze bakerekana ibinyuza ibi bintu mwibuke ko arizo byicishe makanika ibi ndabibabwiye harimo videwo basohoye bavuye mu nama abasirikare b'abafisiye benshi beza kabisa uriya bari mu muhanda iriya videwo niyo yicishije umugabo icyo nzoza nkibabwira nagisubiremo mwitonde mupanga urugamba neza ibintu byose babishyire ku murongo hanyuma ibisirimba bifite igihe bizosirimbirwa bifite igihe cyabyo sawa murakoze nzamba reka tugushimire umwanya duhaye
yego urakoze cyane nawe munyamakuru. murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, twebwe ni nijoro Yego. kandi byinshi urabizi ko turi inshuti cyane, ikiruta ibindi ni uko turi abanyamurenge twese. Yego. Ya Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze bishimire amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi, ibihe byiza. Murakoze cyane, murakarama. Sawa sawa murakoze. Sawa sawa, bye bye.